Henne kesengi ketah kekat sau terik urisau arjar arpuar kaseng hito kelalej ban bret dagi sentiu hakamat sekretariat nang tah ofis jong keseng BJP nang tah yingsa jong menteri rangba ke Sarkar Jela bat kumjuru hakamat jong ke ofis ke parti NPP ban penpau ye kejing persya halor kejing sya siat ler pensat kemat kinohikai ke belak syaweng kam na ke Sarkar dang hakini ke kendiat sengi ke beladam haswa ban penlong ye kejingi yat pajba kidkhot jong keseng hito kilai lumlang hakamat ke durmot jong ukyang nongba hajan civil hospital Shillong bat nagani kejaga kilaya hakamat sekretariat hakaba kila bret ye disentiu hakamat sekretariat harangkat kejing perta ban persya ye ke Sarkar na sekretariat kilaya cha office jong ke parti BJP nang ta hayingsa jong menteri rangba ke Jela ha Auckland bat penkut pat ha office jong ke parti NPP ke badan hala Chumer bat hakane kejaga kilai perta bak NPP ke depan kela ke pemutno hakane kesengi ki dkhot jong keseng na keleng jong kari kasi jentia kilaiwan ban ye shimbenta hakane kejing ye pajba ki balapoi dagi spangut ki dkhot keseng hito ban penpau ye kejing persya halor kejing siat ler pensat kemat ye kinohikai hakane kejing ye pajba ki dkhot jong keseng hito kilaya perta ban penrem ye kene Sarkar MDA kabala elam dang parti NPP hakaba ki dkhot jong keseng kilai shimru ye ke kerteng jong menteri rangba ke Jela Konrad Kongkal Sangma nang ta yo sembut menteri rangba uba prestun tensong bat kum juru yo menteri wadipet i kampoying uba lakmen remboi Daging embarenti ban baho ban penyat halang kayin kasam jing shi sha bang sha shi liang ka jing yai sha ka jing kya na jing di ben bu a ka jing ben ne ya la ka chong ka dei ti Kikun samla kari kidai maki bandrai kai lawai jong kejat bandreu para jong ke hito kurju ikinong hikai pat ngai play room presiden dan wayam wayo ban angkat karni jinglet bu skill ye kita gi so ke sama ko sekretariat para nenta kasi kadai ke jinglet bu sentiu ka kenmau hang tei pe charot sa skiar kidon gi kentai ni buram yu kilong keme namar ngimi na kilong keme wan ngai jerong ti jerong kechat Usmanam. Beri ni buram ye kelong keme la jong. Ke ki bai kile men hakani ki kawang tergas kitu kita ki khau pot kemdei ki senrang. Henre ngin peni ki jinglong senrang ki jinglong man bat ni dei sita kita ki khun jong ni mei. Men tan si phang kala don ke jingi peni bor
cầm đấy than cái chính phân y bor cầm đó ông rei cái chính phân đấy cái district administration rei ini lah phân y pada yaki bawa beli yaki bay cái jat niam pisah beli yaki bay cái jat penriu pisah rei dalam lek pada mengiu kasih teh kapas sniu lot haselang jungi thọ bagi dei ki riu boman hato hila ban ong bagi dei ki le no ngakubur bagi dei ki le no rei ngim dei ki boteng ngim ju boteng ya kano ki isu kabakta jika ri bagi jai pendriu nyautra kubur ke Basai lada kini ke surkar MDA kadang ya terha si terha jika jai pendriu ke jongi bahkan long discriminate lani ban sya silang ya ka an te kan mau baka hito lada pidang yai tenju kumne kan nakapor ba discriminate yang i kat kum ka an ka hito hi kan ai nor ka AK47 man lo wei pu wei khot jong ka hito ka sarkar kale sile ngim ban se tang ban im kari ba ka jat ban reu kan the dak nam haban ga pe khmat kan ni ka sarkar suai ba kan tip shai hi Buksun rang UM man kasi ujak tong sisian. Sekretariat dan nangkong ini buat hapo NPP office, hapo CM office, but UDP CM resident, UDP office, HSPDP, PDF, ini saya spread, ini saya buat dalam kacang, dengan haban buram hi bag janwai school lagi kena. Beri kita di pardo parasnam jongi, sisian ngalakum tui ko volunteer sangge itu, ba kat bom sa provok wat nam jerong ti. Tela lagi polis kentai ki wan ru de kendria tela lagi kisenrang lagi thap yo pi siliang syak so siliang hendrei lagi thap yo pi berar liang thap yo haban nabiang nata blok nata hi kentien blai shibun yin ya no tem kejerwai mat semprang hito gayang jinglai lot ko bajeng syakri. Understand from our side also. Kasi kapag nila tak si organize itu, dia itu bikin kotor promote. Yes. Isu buat natin. Talaga taruh pusat tambah isu dan demokrasi. Namun semua. Kadang-kadang So kita aku alih sekretariat. NPP office, BGP office, CM Presiden, UDP office. Dah kau boleh silang yang SSPDP. Yang itu gibarit-barit minsa ngansa mutai kena dalam bajong itu min saya koordinir dari kami sekretariat NPP office yang selesai ngindek NPP tindak macam mana kan ni ya macam mana Ilet ikut hibat nang ni bahkan ni dari saya kita BJP dari sorong ini konsider siapa sedar pun ini lagi har lagi ni dalam bagi yang berkata ini kali syukur pada Lada kim provok, kita mungkin lada kim provok. Thank you. Kita makan ekor sini, lalu ini kita sen. Action. Take 5 minutes. Mentah. Sim ada. Yang keren hanya. Ada buku seru. Again, So you have your minimum beras. Minimum beras nanti tu kan. Minimum 64 tu ya. Minimum tu, entah, nyala. Tidak perlu gitu.